ama sa pentain Cookie Baptist Convention Mission Conference hungding hozo si pakai Jesu menin limna salam kain bolve dohen drone camera in akikabin holy na hin chiting le ke ma hin sile kitchen dinga hong ki gong ho hin abon cha en camera hong ki kab hi piji hamiti le kem hi naga mu thewa a hi le chun na hong ki go diu danu kem nang magi na ding hi tuipon na hin ki pu diu hi in kema khu ding chiting le anoya phading changpol na mu diu hi in changpol chunga phading hi tuipon na hin ki pu diu hi in chewa na hong ki go now abai lam zep theina dinga chun kem hi midamu theidinga hung ki talanga he in se kem hi na vet wa hi le che kem chunga hen tuipun khuding hi itobang sai sin ki pole phading ham itobang tuipun hen ki pole phading ham ti hi naga he theina diwa chu drone hen ki ka wa hen ki talanga he chule chelanga hung ki gol ha hi kitchen dinga he in kitchen a hin mancha ding na hon syntax hi alin na de wa le alin nan ki pu theyu anew na de le new nan ki pu theyu syntax nan ki pu wa a hi le na ho syntax si hi mun khada ki koi commentin tu hi pai bena ki kai lut ta in tu hi 24 hours tu hi hunglong ding ai ta in nangma syntax a hi tu hi ni khat le na de za de na man nom za du man thei dinga he na ki dip ding win syntax jong na hin ki pu divin pagai menen het sa na le team na hin ki nei na he mission conference hall in jong hi 210 by 160 feet square ki sa in se sunga hi to khate te ding le conference ajaw khate te ding in Cookie Baptist Convention muntina omjo se team na le het sa na le lim na kai nei na he ka ki pai pathin lung set nei changwin he chalai kangpok pi khopi munahin Cookie Baptist Convention Mission Board le Planning Committee chule amuna kola member ho committee za chum ho hapan na yalin ahung lung ding tarik som le lia ke pana som le sagi som le ge chan Cookie Baptist Convention Mission Khopi Conference to gonchu achal ha jingin tuni tarik git alha hasom la thakat Friday ni kho hin board member phapkhat to amuna akichin walha na kineyin amuna ade dia hobung ho kangpok pi Center Church chale gambi number 5 hobung ho legit laveya hobung ho hapan na yalin kem hi hol jong akim khana ke chai tan chala kem jong hi tampi sa do nam tan na to thin bol hoi wa na hele athupi le yengin ke pawmin ade de in committee member ho chairman secretary kola phapkan ho hin amuna hi aboi pi jeng o hin ke pam le yengin board jong akilung layin pathinin jong he tabang ama lengam machal na dinga khopia dinga thilki bol ho hi hin vele ki papin te ti kata asanin ye chun kola ho chunga ki pathu ka seyin chala muntena gamtina hobung ho sumla pa hin tu tauna apang mitam ta aumen hiti ho ama ho chunga jong hin ki pathu ki seyin board in ate chun keima board chairman hi na in he che khopi lol hin na dinga pang ho jo si chunga hin ka ke pa na kan phongin na ye abana jong ani khol hin to ka hi ha panai pan na lai diu chuteng le pathin na to kiti hi pathin kina dinga ke pan ipan ho jo si vi pathin na simahin ye chun na tong ho hian lang sumla pai taw na pang ho jo siong ha panin pangu hitin ha pana pango hilovin amuna tarik lani khuang nun phal le amuna jong hung khoma pathin thu ngai chi dingin kan te mu vin hi chan chui tan te ka ke pa e pathinin angai tho jo si phathi bu ta han